tubahe ikaze muri itel i Musanze. Iyi VIP yacu twafunguye ku mugaragaro i Musanze, iri mu muhanda ugana muri gare ukiva mu muhanda mukuru Kigali Gisenyi, ukinjira muri gare mu ruhande rw'iburyo niho iryo duka rigaragara, ndetse hakaba hari na promotion yihariye yatangiwe kuri iyo VIP, yatangiye uyu munsi ku itariki 16 z'ukwa 10, ikaba izarangira ku itariki 16 z'ukwa 11. Muri iyo promotion niho ushobora kugura telefone zikurikira A16 Plus, A37, S16 na P37, ukaba wahabwa impano ya telefone y'ubuntu, ndetse si ibyo gusa, hari n'indi impano yo gutombora amafaranga ndetse n'izindi mpano zitandukanye twageneye abakiriya bazaza guhahira muri iri duka. Iyi VIP dufunguye bwa mbere i Musanze rero tuyifunguye kugira ngo twegere abakiriya bacu mu buryo batagomba kongera gufata igihe cyabo bajya i Kigali, ahubwo ahangaha ibyo babonaga i Kigali twabibegereje. Muri ibyo navuga nk'umukiriya ushatse kurangura itel, rwose yaza hano tukamuranguza muri iyi VIP. Ibiciro ni bimwe n'i Kigali, nta mpamvu yo gufata umwanya ujya i Kigali, ahubwo iyi VIP byose irabigufashamo. Niyo mpamvu twabegereye nk'abakiriya bacu hano i Musanze, Gisenyi, Nyabihu, Burera, Musanze, Gakenke, Rulindo. Ikaze kuri VIP ya itel Musanze, tubafashe mu buryo bwo kubona telefone. Turaranguza, ibiciro ni bimwe n'i Kigali, si ngombwa ko mujya i Kigali, nimuze tubafashe. Murakoze. itel, enjoy better life.